megalayapost.news. Hak Executive Durbar jongki ilakanong po sa darshim kabalalong mentakas nga hiyang Durbar paham siem nong po barkabalawan banishim tada baro kilangdo jongki nyaw tilikiran kibahab hak ilakanong po sa darshim kilashim ya katug ni tilikirai kibalongkum kasinjam kanang banlaj na kihuri-hurane kikinrum kanram habay daing bat kijaka puta baru banwanra ya kabaha kamyat habaro kisnong kitaw kibahab hapo ka ilakanong po sa darshim kuman syukdew hangni bakin nyaw tilikiran kibahab hak ilakanong po sa darshim kikantub ikarat nong karay nong kalem nong po nong kra nong lengdo sok kwai barat nong kerla haba crunch kilat pathai kubor hadian kate jingelang uba luister lengdo ubodei acting sada kailaka nong po sadashim ula ong baling ba kate ke executive dorbar kailaka kilashim ya kwai karai bakong san bha habai de bar kakhendau kasyam kata kade halor karukom banlej register shaki office sarkar hakaba kilashim ya karai banang ni sakman kinu ki bamut ban register ya ki jaka jongki shaki office nagabantaban penshisha ya jinglong trai ki jaka puta kidon kam bakin yo shwa ya jing penshisha na ka dorbar shnong dorbar banna ka office jong ka ilakanong po sa dashim ula ong ru bakanong rim kabala penlong ye ka executive dorbar bakin shim ya ka sinjam ka de hadian bakilalap badon ki camp baya kawai ka jakala de bar register haki ar kurteng bar kabawan ra ki huri hura bar kanrum kanram namar kata ling baga te jingyalang ngila shim ya karai banang ni shakman bakinong ilam shnong kinong ilam ra bat bakanong po ilaka sa dashim kidon kam banlet surjamin shwa ya ki jaka puta kata haswa ban pentik nai ka jinglong trai bat kata ka jaka ka don ha kadu ka jaka kanang ba onom don ka huri hura hadian habun ngilai kran ru halor ki kamji rang ba shnong habaro ki shnong ki bahab ha ka ilaka nong po sa dashim ha ka bangila shim ya karai banang ni shakman bakinu ki shnong ki batmu banjit mai kinong ilam shnong bakide ban pentip syak dorbara bat ka dorbara kan pentip syak ilaka nong po sa dashim hadian katangin salet banjit bat ban pentik nai ki rang ba shnong kata kanang banomi kanu ka huri hura ha ki kamji rang ba shnong ong ba luis talengdo Mentas ini masih ya boleh karai dalam bersama habai di mereka kembali siap. Nomor bala abang bah kuat bahwa ini bah habai di mereka jing register jong kibru support office jong ki kun ki hajar support office support registration. Mai ini bah penting kidon kibala register di aktif register hasil kejagaan. Dengan memenuhi penegak penduduk dengan kalian jangka office, bako ilaka bako sosial, dan kecil dalam jangki lindor kita elektor jangka ilaka bako sosial. Ilasin yang bergerak kalau kita apa kenapa register kejagaan kita kampat dia yang kecil thok nak kalian jang kadar basno di dalam kamu di situ nak kalian jauh indo nak karat apa hati nak kalian jauh karat dalam kamu di situ nak kalian jauh usaha baru di dalam kamu yang baru lagi ki dorbar kadar basno kadar barat bak kadar barat pok laka ada di dalam layu di situ ini baru bak kisah lek salah lek katakan decision but akan cukup por penting habun iba don ku balik lek register di jata nakalian jom kada wasna hab tapi kan hab panlit sojarin dia kono kono jata apa kuat register suara ai jatuh suara ai pada but nakalian jom kada wala tu kin hab panlit sojarin kabun lek inspection apa orang tu nawe longkang bahan ya kita dia bekerja bat penting ya kerja pada hari dia buat kata nak kalian jangka dalam sang jangka berbagai pada kalian jangka ilaka ru nilai kunci kata tadi kapa ngelasin yang kerai tak sini bat susu ngelasin tu ya kau kerai kapa hari penika subsidiar bat itu subsidiar kumpulan mentausnya mengapa kalian jangka ilakan posisi kemudian su kata begini subsidiar dari mana su IT no ia ka right import maka punya ia ka subsidiar bat ni telang nomor kita ilakan po kenang ba ada subsidiar po ka right import kan maka ini sesuatu bat kikun kita dia yo lekmen bat apa juga puan along tu kum ka nuksan
hak bagi ini ya kita itu apa ilakan po solusi ini kata berbicara dari sini karena bersisu kadang-kadang sekali kerai kapan ya kini darwasno nama apa hati-hati kita darwasno kecil yang ki darwasno ki klaim dan bentuk sa kata orang ini secara ilakan kerai kalau motorsi kalau kasih dan wasim kerai bahkan kalau kasih ini kabah apa ilakan apa solusi haba latih kapur bencit itu rumbasno kide dan kihap pertip sa kedaparan kaba haba kana kedaparan bahwa kalian kedaparan kan sa pertip sa ilakan apa solusi wa adin mutlak pertip dan sejak lang sa katuka insalet bencit di rumbasno tak kumade nama baklang bakal ni kana bahuli ba kenduk benar atenting kadang kecilnya lek siang punya kecil nok siang haba lek ini nak lihat jangka dorbalan bat nak ada pala di elaka kamu don satu nok kecil nok siang bat kecil lek siang atau di kerai kawan mula sim minta sim bat nak patlu ba kini kita bersno nak pat lagi bagi subhan bat ya triam bat kadal baran bat ni ilakan nampo wan longru kawai ke nuksa kaba ni gedan ni tak jangan telang habro lightly kini bentang kaba ngang sepom ba kini lightly haka secar kada ki mau bersih apa baca ada jangan kata kadal baran atau kadal barsno kadal baran bat luar kadal baran po ilakan ni lightly ki bode ki mau bersih apa secar kada apa it kan macam ka ilakan po solusi bat kenang bukan mi kenang kejing kendrung ram long ikerpan dan wasno in sebuah burung balang dan kenang ki por ki bermusyawarah kit nadu kit jauh nadu kini kebangi seorang ba kadar wasno ru ndai bangi kenthok ndai bangi kenok kan hapan burung kadar barai kan hapan burung ya kadar ba na poka ilakan nama raha basdam ni kono wasno klaim ke jumbiat nak kalian jam kadar barat ane nak kadar basno kon nak kadar barat buat ka ilakan kini mak bang sulung di itu jadi nama kata-kata nak kalian jam ka office nak ilakan nak ilakan solusi ada ekstra komiti ke belakang tax ni masih yang nekarai buat kadar basno kadar barat buat ke ilakan dan kecil dalam kenang bonila ente nama tak imam salam hapo ka ilakan hapo sosial tak dikerai ke bang lasim taksi kenang bukan kenang berjaya suatu kancing suatu bakla buat kancing suatu jumut bakla kene kalau kancing simnya kene ke kabul kalau kancing penting ya borokot kita personal ya borokot di pak Oni kun ki hajar apa ilakan apa bahkan kejadian tersebut kejadian macam pula. Meghalaya Post.news